là pu bang puteng kêu check talamari check lo pu bang mesen lo pu bang si ingkir keda. Good morning guys. Good morning. Lasi pinya vlog bang pin interesting do jiyo. Nitum non di phone dambom. Lasi non nitum tuar bengan lo. Lasi let's start this vlog. Lasi non bang nitum highway an lo yo Lamding road. Highway sido Lamding atuar lo. Lasi nitum ke bang bu bang ke kironi pen langka na tusi bang bolo amat tuar bang hengno big amat bang ne dal hapu ke. Lasi nitum dongka pen ke bang hojai pen aku highway nang pa polo non ke Lamding atuar dam bom lo. Lasi non dam naกับพังออกองเลยยังจะมาบอลพุยเลยตัวเบงนอนเลยดับปะตัวเบงเลยรีซาร์บันเลยตามทุนไหน Yes guys, mas non bang ke di food store lo, non bang ke di food ada ka person lo bias sports store long si bang yo, dak jersey lang poni tu, non club league nang le bom lo si football sedang ni lah si non bang ke jersey nam pun lah. Sini. Itu mana? Jersey ni hilang. Ini lah color. Non bang ya store lo sido dulu ya. Amada jersey bang dah kido tang bang. Meu bang bedat lah si non belak kapan dam lah. Son mah. Macam mana ya? Cukup mah. Cukup mah. Cukup mah mana lah so video terkelang tu ya tu lain nak kaya apa? Ini soalan nombor tu harus saya. Ing vai ulo mo pen sak kini mo chero la hale sono mo nalo bon pa Lalo. li Na pen lo gol pico. la non gol bidin tu accept kon sono Good bang ya cek ma Lalo check ma phanu. Number 6. cek ma accept budin langi pun sono goalkeeper phanu ma laga Goalkeeper phanu. yellow di Tomorrow nang tu nang ni dog ni jersey players tumpan bang ke blue band yellow senang wan pilih. Nasi soal ni combination ni tumpan teng mesen nang tu ni dog ni dog ni wan le deh. Dog ulang mesin lo. Non bang ke nama tang lo yo. Ke daman cel non dakpen itu mak ko belak din dam ni dole dakpen dak bar. All the best player deh. Jersey one lo. Non bang dukan pen bar yo. Itu non towards dolo dakpen tu nal dami mon ke. Tara langsung. Non itu tara langsung dam bodak pen. Non gari ucit thap lo ke dam lo. Non bang la si hormu nam thai lo yo. Mo ben nang than lo tara langsung dam ko non tara langsung than ke bar lo ke. Tara langsung tar son hill. Bining ke vaya bening dunde la si adim dai ni thagam long tin bu. Lama. Tu war tadi. Lasin non bang ke, nitum bang keson lebih ho. Tara langsung kam do cermat. Bang lo tara langsung nama dak la kai ke vaya karbi youth festival bi vera di manang joyo. Pun itu mah frang ya? Sang mir jeng club. Bang tang tak. Non bang photo session dong ke. Pining ni nang dunde, nang dundi. Nang dun. Pining ni nang dun nong. Kan wang to nang dun lagi. Mon na ning kan wang nang dun to ni nang dun nong wala pining. Kam do kok mak. Kam muning bang nang dun pun tak. Ning kan si ben phong về nang dun về ni. Adi me pun lah.
Lang nun nila, lang mister na. Này em đã bang ke anh hap ini kan kir check ning pojol di in kir check ning ki bolo di ante mane tum lutta po jontu pitala patera pipine ante ter sang po mon ge saphanang mate saphabang awe siksak oli pu an la pubang puteng kir check talamari check lo pubang mesen lo pubang si in kir ke de chok chi chat lo. Yes guys, lasi non bang keo photo session tang lo non bang ko dam thu po dakpen bar po ingpal ke sang ji dim ga velo non mari lasi nitu masap su tong da tong char pot hem bang si dam thu phit po hem mane nitu masap hojai kam dola non di fu pen direct hojai le. Let's see pima ke nitum namai sang nang paklang bon thu bom po. Bye bye. Senang bang ke, macam dam tu di Fupen. Macam dam ni aku same, Lamding Road sedang po. Senang bang ke, kau tu barang paklang motor bus sama. That's it guys, pini vlog ke lanjut lo. I hope you like it. If you like it, please give a like and comment down below if you want to say something. And then don't forget to subscribe. So until then, see you in the next one. Bye bye.